sungut ngacapruk puting-puting hayang minum es. Ke rumah warung jauh. Galusuh lumpang nak. Barete di imah. Mau buka aya nu ngajak catur lah. Ih, itu sih Neng nuker sore sih. Samperan ah. Neng, balik ke mana Neng? Balik ke warung, A. Kebeneran, lagi balik ke warung. Oh, ayo tuh bareng. Bareng Neng. Ayo tuh, A. Yuk. Noi. Iya pangmencatan kentata tuh. Enan. Ot nyuruh. Atuh nyuruh dan jangan turun ora disuruh teh kudu nurut. Iya pangmencatan kan tuh para tuh. Oke. Awas geser. Kayak es baiknya di jero. Duh, awas deh para tuh. Saya pergel di jero. Awas geser deh. Ya pangmencatan kan. Ayo pantau lo. Aya. Naon? Teh jus deh. Teh jus. Embung lah. Popes bae deh. Banggas agian pencetan. Ulah tarik taing. Kumaha angkutan? Jadi pencetan ulah digebukan. Iya. Heeh, tangan. Tuh, puting ieu kerasal uyur rek naha ya. Ah, ngapaan si Neng belah. Puting daek ulin. Cing ada nelpon. Kamu boleh. Cing. Cing ulah gandeng. Halo Neng. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, A. Itu ke kamar lagi. Kenal Neng. Keur istirahat, A. Menang ulin tuh Neng puting. Ka mana, A? Ih, serepi Neng. Di dia mah rame duaan. Jalan bareng lu. Jalan ke mana tuh? Bisa ente. Oh, bisa. Yang satunya tungguan di dia tempat biasa. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Noi. Teteh naik keluar heula. Beli roti. Enak deh teh. Beli roti atau bubuhan. Mereka menang martabak kok teh. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulah penting teng. Oke. Tadi sholat isya si siwo bae. Sengaja atuh. Balikna kasih kini heula bae. Balik ulin. Teh, si Kino ya di imah. Aya tuh keur beneran keur sorangan itu baturan. Tuh, Mbak, pun. Mbak. Neng, ke warung emang ek mesen naon? Ek meser SA. Puting-puting haus ieu sungut hayang minum es. Emang warung masih buka keneh? Buka meureun, ilok geus isang geus tutup mah. Oh nya, nyantos satu lanjut. Pri, enggak boleh, Mbak. Ayo. Enggak boleh nanya deh. Sia kamari kan itu. Oh, aya kita di tukang tadi. Diselapkeun kamari teh. Engkar doang. Heeh, Mbak. Lanjut. Tahu sa herang ujut. Herang mau kuna minyak naon? Saos. Panjang mau awewe sa geuning. Akhirang ujur awewe na. Pindahan buah meureun. Oh, bang. Umurnya. Aing da karenya ho. Gana. Heeh. Ih, itu tuh abarina. Ayo cenah ke jalan. Ini Neng. Ayo tuh. Ka mana jalan, A? Itu kayak bacakan. Di mana tuh baca kana? Itu pembaran Neng. Nih jauh ujur babaran. Pertuna naik naon? Naik beca aya di itu. Si putih-putih aku nggak beca. Aya teh bae dihareup aya. Beca nasaha. Itu aya mah ade. Komplain aja deh. Minta dicokot dulu jam rada-rada. Cing, terus teh deh. Tuh nyatu, ayo meureun.
Jangan bukan bae. Ting bisa rin ngapain nak? Ini deh. Main pos ya. Di bagian lah di sana deh. Bari nungguan budak main ludo bagian main ludo. Ya. Ya. Sik ini nagog pri. Anu nagog sama. Selahan baik ke. Oh, apri nagog. Nagog. Ya nagog. Eleh nagog. Pencet yang ele. Lanjut. Nah, si eleh pri ketaplok wae tuh. Nagog. Sama dua nagog lah. Nagog sama nagog. Anun teh. Ninot nunung. Itu warung Aa deket. Ya, Neng emang mesen naon, Neng? Beli es lah. Oh, nya bising badai gorengan sekalian. Dibayaran loh. Nya siap. Oke. Apa? Ih, kuning ngomong gitu. Neng ngerti, Neng? Untuk A ngomongan atau zamannya? Bisa bahasa Sunda tuh, Mang. Ora bisa ka Sunda mah. Terus bisa bahasa naon? Wis nggak sampai beli apa? Teh jus. Jus. Oke, teh jus. Terus apa maning? Mang, ngomong nak pakai Indonesia bae ulah pakai Jawa. Terus apa lagi? Neng, bisa naon teh, Neng? Jeung Rusol kajeng A. Ih, nya teu naon atuh. Ini atuh nya hiji. Nya sok mangga. Di Mang Rusol hiji tuh. Sol. Heeh. Oke, makasih. Duh. Bayar A. Aing duitna main teh nya. Gorengan, Mang. 5.000. Enggak lang ujur. Itu udah standar. Iya, nya satu ya. 2000 lah nya. Masa 2.000? Geus ke balik deh, Mang. Ya udah, minta nomornya aja. Anjing. Sini Neng balik, Neng. Bagian A. Gini tukang ngomong kos gitu sih. Ini bapak aku bagian box sih kos lele. Ih, gaji itu neng, PAC mah. Oh, jasa. Ya, HP na nabrak A. Oh, Oh, koplok teh. koplok dia tuh. Ayo Neng balik, Neng. Beli ongkonya. Nyata. Ih, ada. Angger ya, Bang. Sudah jadi membacakan balik. Ih, kemana neng? Tungguan. Selamat datang. Ya. Cik ada apa? Kamu kok mau orang ini? Kamu boleh. Cing. Enak deh teh. Beli roti atau bubuhan? Kak menang matarbang tuh. Martabak. Baliknya Kak menang matarbang kok. Tadi udah kumpul solusi. Action. Ke mana aja lah nak? Itu biasa kelacakan. Gat. Aing mau. Saya. Saya. Coba makan anu banget. Tak ini. Gagal. Mau pegang. Gagal si eta mah. Gagal. Boleh tel. Lalu ya. Kasep kok. Sebagian. Buku apa? Apa? Ini ngomong gitu sih. Neng ngerti, Neng. Action. Terus di sana bahasa naon, Mang? Action. Beli apa?
Mang, ngomong nak Sunda bae. Lain iya. Iya kan. Salah. Kamu ada Ngomong ngomong. naon? Mang ini ngomong lah pakai Jawa, Indonesia bae gitu-gitu. Oh, kamera roll and action. Suenan. Kamera action. Cut. Korean mang. 2.000. Cut. Action. Iya, barang gitu. Kamu. Siap. Kamera roll and Iya, nyawa satu ya. 2.000 lah nya. Masa 2.000? salah seri. Action. Action. Ini lupa tuh pakai boxy kelas. Iya. Nah, kelas. Action. Oh. Action. Pokoknya. Nyata.